Muraho neza. Uyu munsi mu murwa mukuru wa Tanzania Dar es Salaam habereye inama idasanzwe ihuje abakuru b'ibihugu bo mu muryango w'ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba n'umuryango w'iterambere rya Afrika y'Amajyepfo SADC. Intego nyamukuru y'inama yari ugushakira umuti ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho intambara ikomeje gukurura impagarara. Iyi nama yitabiriwe na Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, Perezida William Ruto wa Kenya, Perezida Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, Perezida Felix Tshisekedi wa Congo cyangwa se DRC. Yaje muri iyi nama hifashishijwe ikoranabuhanga. Ibintu byatangaje abantu benshi cyane. Munyemerere mbabwire bimwe byari bikubiye muri iyi nama. Abakuru b'ibihugu baganiriye ku buryo bwo guhagarika intambara, gushyiraho umutekano no kugeza ubufasha bwihutirwa ku baturage bakeneye. Perezida Samia Suluhu Hassan yavuze ko kutagira icyo bakora bizagira ingaruka zikomeye ku mutekano w'akarere. Perezida William Ruto yashimangiye ko ari ngombwa ko ibihugu byose bigira uruhare mu gushakira umuti iki kibazo. Naho Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rwiteguye gukorana n'abandi mu gushakira umuti iki kibazo, ariko akomeza kugaragaza ko u Rwanda rwiteguye kwirinda ibitero by'iterabwoba. Icyo iyi nama yashatse kugeraho: gushakira umuti w'amahoro mu burasirazuba bwa DRC, gukemura amakimbirane hagati y'ibihugu no kugarura umutekano mu karere. Nk'uko mubizi, intego y'iyi nama ishatse kugera ku gushakira umuti w'amahoro mu burasirazuba bwa DRC, gukemura amakimbirane hagati y'ibihugu no kugarura umutekano muri aka karere. Uyu munsi munyemerere mbagezeho ijambo rikomeye ryavuzwe na William Ruto mu nama idasanzwe yahuje umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba EAC na SADC, igamije gushakira umuti ikibazo cy'umutekano muke mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Murakoze cyane. Thank you very much. Nyakubahwa umuyobozi mugenzi wanjye Dr. Emerson Dutsonanga, umuyobozi wa SADC ndetse n'umukuru w'igihugu cya Zimbabwe, abayobozi bakuru b'ibihugu na za guverinoma by'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba EAC na SADC, ba minisitiri bashinzwe ububanyi n'amahanga n'imikoranire mpuzamahanga ya EAC na SADC, banyamabanga bakuru ba SADC na EAC, intumwa z'ubutumwa bwihariye, abashyitsi b'icyubahiro, ba nyiricyubahiro, bagore n'abagabo. Ndashimira byimazeyo mushiki wanjye nyakubahwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Perezida wa Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania, kubwo kwakira inama yihutirwa nyuma y'ubwumvikane bwa hafi twagiranye. Muri iyo nama twasabye ko Tanzania yakwakiriye inama nta kuzuyaza, yemeye kuduha ibi bikorwa remezo by'akataraboneka kugira ngo tubashe gutunganya iyi nama. Mushiki wanjye urakoze cyane, turagushimira byimazeyo. Ndashimira kandi imbaraga zashyizwe hamwe n'uturere twacu binyuze mu miryango yacu ihuza ibihugu kugira ngo duhurire hamwe vuba na bwangu mu nama zihariye zatugenewe kugira ngo tugire icyo dukora ku kibazo cy'umutekano muke kiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bayobozi, ubu duhanganye n'ingaruka zikomeye z'ikibazo cy'umutekano muke. Ibibazo bya diplomasi ndetse n'ihungabana ry'uburenganzira bwa muntu biri muri RDC. Ibibazo bisaba ubufatanye bwacu bwa vuba kandi burambye. Uburasirazuba bwa DRC bumaze imyaka irenga 20 burangwamo intambara yoretse imbaga, yangije ubuzima bw'abantu benshi, yatesheje abaturage uburenganzira bwabo bwo gutura, ikaba yarabaye intandaro y'ububabare bukabije ndetse no gusubiza inyuma iterambere ry'igihugu cyari gifite amahirwe menshi ku isi. Ubwiyongere bw'ibikorwa by'ubushyamirane mu duce twa Goma n'utundi duce tuyegereye ni ikimenyetso cy'uko iki kibazo kirushaho gukomera.
ikintu cyonyine gishobora gutanga ibisubizo n'ibikorwa bihuriyeho bigamije gushakira umuti iki kibazo binyuze mu biganiro n'ubwumvikane. Ubu twahuriye hano kugira ngo twongere gusaba impande zose ziri muri iyi ntambara guhagarika imirwano no gutangira ibiganiro byubaka bigamije kugarura amahoro. By'umwihariko turasaba M23 guhagarika intambwe zayo zose zo kugaba ibitero ndetse tugashishikariza ingabo za leta ya DRC guhagarika ibikorwa byo kwihorera. Guhagarika imirwano bidatinze nibwo buryo bwonyine buzaduha umwanya wo gutegura ibiganiro byubaka ndetse n'ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano arambye y'amahoro. Nk'abagize umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'umuryango w'abibumbye dufite inshingano yo kubaha ubusugire bw'imipaka n'ubwigenge bw'ibihugu. Aya mahame niyo ntwaro ikomeye izadufasha kugera ku mahoro arambye. Ni muri urwo rwego kandi dufite inshingano nk'ibihugu byo kubungabunga umutekano w'imiryango y'abadiplomate, abaturage ndetse n'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro. Kwibasira abaturage, abakozi b'abadiplomate n'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro ni ikimenyetso cy'ubugizi bwa nabi, igitutsi ku mategeko mpuzamahanga n'iyicarubozo ku baturage b'inzirakarengane. Ubu turi hamwe kugira ngo twemeze ko igihe cyo kugira icyo dukora ari iki. Ubuzima bw'abantu miliyoni zirabangamiwe. Uburyo tubasha gukemura iki kibazo kigoye kandi gikomeye buzagaragaza ubushobozi bwacu ahubwo bizatuma abaturage babona ihumure. Ikiguzi cy'intambara ni kinini. Miliyoni z'abaturage bamaze guhunga ingo zabo. Abagore n'abana bahohoterwa ndetse n'abana batari bakwiriye kujya ku rugamba bakomejwe kujyanwa mu gisirikare. Uru ni urubuga rukomeye rwo kwerekana ubushobozi bwacu nk'abayobozi bashoboye gufata ibyemezo bigamije kurengera ubuzima bw'abaturage no guharanira iterambere ry'akarere kacu. Biragaragara ko ikibazo cya DRC ari kinini, kigoye kandi cyagutse. Gifite imizi mu mateka maremare, ubukungu ndetse n'ibibazo bya politike bikomeza kugenda bikura. Ku bw'ibyo, iki kibazo ntigishobora gukemurwa n'intambara y'amasasu. Tugomba kwirinda gutekereza ko igisubizo cyonyine ari ugukomeza kurwana. Ahubwo tugomba kwemera ko igisubizo cy'iki kibazo kiri mu nzira za diplomasi, mu buryo bwo kuganira, kumvikana no gushyiraho uburyo burambye bwo gusigasira ubusigire bwa RDC. Ibi bisaba ko twese dushyira hamwe, ibihugu byo mu karere, imiryango mpuzamahanga, imitwe ya politiki, imiryango itari iya leta ndetse n'ubuyobozi bw'igihugu cya RDC ubwarwo, kugira ngo dukorane mu gushaka igisubizo kirambye.
ndahamya ko mwese mu byumva kimwe nanjye ko ibiganiro atari ikimenyetso cy'ubunebwe cyangwa intege nke, ahubwo ni ikimenyetso cy'ubushishozi n'ubushobozi bwo gukemura ibibazo mu mahoro. Niyo mpamvu tugomba gusaba impande zose kurekeraho guhangana no kwinjira mu biganiro bigamije gukemura ibibazo biri hagati yabo mu buryo burambye. Turashishikariza EAC na SADC gukomeza gukorana neza muri ibi biganiro kugira ngo habeho umwanzuro umwe udasubirwamo kandi wubahirizwa n'impande zose. Dukeneye ubufatanye bukomeye mu rwego rwa politiki. Kubera iyo mpamvu ndahamagarira abayobozi bose bari muri iyi nama yihutirwa gukora uko dushoboye kose kugira ngo tubone umuti urambye w'iki kibazo, bityo DRC ibashe kuba igihugu cy'amahoro kandi gifite iterambere rirambye. Ndemeza ko iki kibazo cya DRC nubwo gikomeye gishobora gukemuka, kigomba gukemuka kandi kigomba gukemurwa vuba na bwangu. Birasaba ko iyi nama ya EAC na SADC ihuriza hamwe imbaraga zayo ikagira ubunyamabanga bukomeye buzakurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ibyemezo byafashwe. Ndangije nsaba umuryango mpuzamahanga guhagarara ku ruhande rw'abaturage ba RDC ugashyigikira iyi gahunda. Turizeza abaturage bacu ko turi gushyiraho imbaraga zose kugira ngo tugere ku mahoro arambye, iterambere n'ubumwe bw'akarere kacu. Umutekano wa DRC ni ngombwa atari ku baturage bayo gusa, ahubwo no mu karere kose. Turahamagarira impande zose gushyira imbere ibiganiro, ubufatanye no kwita ku buzima bw'abaturage. Ndongera gushimira buri wese witabiriye inama kuko ni ubwa mbere mu mateka imitwe ibiri ihuza ibihugu byacu yicaye hamwe. Ni ikimenyetso cy'uko ikibazo gikomeye ariko twiteguye kugikemura. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha n'akarere kacu gaharirwe amahoro. Asante sana, merci beaucoup, murakoze cyane. Merci beaucoup. Obrigado. Thank you very much. Nk'uko mubizi, iki kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Congo kimaze imyaka myinshi kandi kireba akarere kose harimo n'u Rwanda. Iri jambo byatanzwe bigaruka ku buryo bw'ibihugu bya EAC na SADC bishobora gufatanya kugira ngo habeho amahoro arambye. Ese iyi nama iraza gutanga ibisubizo? Iyi nama yagaragaje ikibazo cy'umutekano muri Congo nk'ibisanzwe kimaze igihe kirekire kandi kigira ingaruka mu karere kose. Ubusabe bw'amahoro burakomeje, ariko se koko ibikorwa bizakurikiraho ni ibihe? Ese koko ubufatanye bwa EAC na SADC buzatanga igisubizo kirambye cyangwa n'andi magambo asanzwe n'ayavuzwe inshuro nyinshi? Ibitekerezo biratandukanye. Bamwe bavuga ko ari intambwe nziza, abandi bagakeka ko bizatanga umusaruro. Wowe ubitekereza iki? Tanga igitekerezo cyawe mu mwanya w'ibitekerezo turebe uko abantu babona iyi nama. Komeza kandi dukurikirane ku Inganji Rwanda kugira ngo ubone ubusesenguzi bwimbitse ku bibazo bikomeye by'akarere. Ntucikwe n'andi makuru agezweho, kandi like, wibuke gukora subscribe kugira ngo ukomeze kubona ibiganiro nk'ibi. Murakoze cyane.